Muraho neza muhawe ikaze kuri channel yacu ya tariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 mwaka w'2025 ngiye kukuzanira urutonde rw'imodoka eshanu ushobora guhitamo imwe ikunogeye mu gihe aribwo ukibona perimi cyangwa aribwo bwa mbere ugiye gutunga imodoka. Muri uru rutonde ni urutonde twagendeye ku modoka zitatera abantu cyane ibibazo kandi zikaba ari imodoka zitagorana none kuzigurisha. Uru rutonde reka turuhere ku modoka ya mbere ariyo Toyota Yaris. Toyota Yaris ni imodoka usanga zarakozwe hagati y'1998 nyinshi uzasanga muri iyo myaka. Izi modoka akenshi usanga nta na klimatizeri zigira, gusa zikaba ari imodoka ziri economique, ni ukuvuga ngo iyo utunze bene iyo modoka ntabwo ibikoresha esase nyinshi mu gihe uri kuyigendesha. Gusa iyo modoka isa n'indi modoka yitwa Toyota Vitz, gusa itandukaniro ni uko izo modoka usanga Toyota Vitz yarakorewe mu ntuze yaraturutse Dubai, noneho Toyota Yaris zikaba zaraturutse mu Burayi. Toyota Yaris ziba zidahinduye mu gihe Toyota Vitz ziba zihinduye. Niba utabimenyereye, iyo bavuze ko imodoka ihinduye biba bisobanura yuko uwayikoze aba yarageneye yuko imodoka bazaba bayitwara bicaye iburyo, ariko kubera mu Rwanda amategeko n'amabwiriza saka imodoka abantu batwara bagomba kuba bicaye ibumoso, bityo izo modoka za Vitz bakazihindura kugira ngo bahuze n'amategeko n'amabwiriza yo mu Rwanda. Niyo mpamvu bazita ko zihinduye. Bitandukana se n'imodoka zidahinduye. Imodoka zihinduye n'izidahinduye bitandukanira he? Imodoka zidahinduye ni ukuvuga ngo uwayikoze niko aba yarayiremye nta kindi ahinduyeho. Noneho iyo ihinduye ni ukuvuga ngo uwayikoze aba yarayikoze, noneho abandi bakayihindura bakavana vola yari iburyo bakayizana ibumoso kugira ngo bihuze nuko mu Rwanda dutwara imodoka. Urabizi iyo utwaye imodoka genda wicaye ibumoso. Noneho izo Toyota Vitz usanga zigura amafaranga ari munsi ugereranyije na Toyota Yaris. Ubwo rero umuntu ugiye kugura imodoka ya mbere twamubwira ko yagura Toyota Yaris, haboneka manuel cyangwa automatique. Bamwe baba barize mu mashuri yigisha gutwara imodoka, uzasanga bamwe baba baranazikoresheje kuko ari abantu bigisha imodoka bakoresheje Toyota Yaris. Imodoka ya kabiri twarekomanda umuntu ugiye gutunga imodoka bwa mbere cyangwa ubonye perimi vuba atamenyereye gutwara cyane, ni imodoka ya Toyota Carina E. Toyota Carina E ni imodoka iri populaire cyangwa ikunzwe cyane mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane ariko mu byaro, kuko ni imodoka iri adaptif, ishobora kwiyadabuta mu bice bitandukanye by'igihugu, kandi wakenera n'umuntu waba ugize ikibazo, wakenera n'umuntu ugufasha uguha support, ukaba wamubona bitakugoye. Niyo mpamvu uzasanga abantu bibera mu ntara bazikunda cyane kandi zikagira n'imbaraga, nabyo ntabwo twabyirengagiza. Izo modoka za Carina E haboneka nkeya za automatique, inyinshi cyane usanga ari manuel. Izo modoka kandi za Carina E
ni imodoka izakozwe mu 1997 usanga zifitemo climatiseur, ariko inyinshi zakozwe munsi ya 1995 bangwa ko hashobora no kuboneka izakozwe muri 1992 usanga nta climatiseur ziba zifite. Gusa ikiza niko mu Rwanda tugiye ikirere cyiza, abantu nabyo ntabwo bakenera climatiseur cyane cyetse iyo ari mu mvura cyangwa mu bushyuhe. Imodoka ya nyuma ya Toyota Carina E ikaba yarakozwe mu 1997, akaba ariho uruganda rwa Toyota rwahagaritse gukora production y'izo modoka. Imodoka dukurikijeho ni imodoka ya Toyota AV6. Toyota AV6 ni ukuvuga ngo ni nouveau modeli ya Toyota Carina E cyangwa derive ya Carina E. Gusa iyo modoka ku isoko ntiyakunzwe cyane. Mu Rwanda bayishinza defo imwe gusa, bayishinza defo yuko igira ikunda kugira ntuze, ikunda taburo yayo ikunda gusaduka kuri taburo imbere, saduka bitewe n'izuba. Icyo cyonyine abantu bakunda kuyishinza. Gusa ni imodoka nayo utabara gushyira a consideration ugiye kugura imodoka bwa mbere, kandi mu gihe waba uteganya no gutwara manuel, dore yuko ziboneka ku bwinshi mu buryo bwa manuel. Imodoka yindi twita dukomerezaho ariyo twavuga ya kane, ni imodoka ya Toyota Corolla Altis. Toyota Corolla Altis ni imodoka iri successful mu Rwanda, kuko abantu bagiye bazitunga zagiye zibabera nziza, kandi bajya no kuzigurisha bakabona amafaranga meza mu gihe barayifashe neza. Bityo rero ni imodoka wagura kandi wakongera kuyigurisha ukabona amafaranga yawe. Gusa inyinshi ziboneka hano mu Rwanda ziba ari automatique, ariko ushaka na manuel wazibona, ariko zo ziba ari nkeya ujyanije na automatique. Gusa iyo modoka uyirebye ku isura cyangwa icyo twakwita design cyangwa shape, isa n'izindi modoka ebyiri tugiye kukubwira izo Toyota Corolla CE cyangwa Toyota Corolla S nka Seman. Izo modoka rero iyo ugiye kugura imwe muri izo, ugiye kugura Toyota Altis, ntubone nziza ushaka kugura Toyota Corolla CE cyangwa ukagura Toyota Corolla S. Ni imodoka zijya gusa kandi zifite ibintu zifite ibintu byinshi zihuriyeho. Bityo rero iyo modoka ya Toyota Altis ni imodoka twakurekomanda wagura. Indi modoka ya nyuma tugiye gusoreza ariyo ya gatanu, ni imodoka yitwa Toyota Corolla Hatchback. Izi modoka ni imodoka ku bazajya mu Rwanda zarakunzwe cyane, zikunda kuboneka cyane ziri manuel, gusa na automatique zirahari. Gusa ni imodoka yihagazeho, nubwo ari ivatiri ibihenze. Usanga ivatiri ya makeya iyo ari nziza iri clean ari manuel ibigura muri miliyoni 10, yaba ari automatique ikaba igeza muri miliyoni 14, hagati ya 11 na 12 na 13 kugeza kuri 14. Bityo rero urumva ko ari imodoka zihagazeho. Gusa mu kuzigurisha, iyi modoka nayo ya Toyota Corolla Hatchback ikaba iba mu modoka zihuta kugurisha iyo iri ku isoko. Ubwo rero wabyumvise, tugura izo modoka nimba ari gukibona perimi cyangwa ari imodoka yawe ugiye gutunga utaramenyera gutwara cyane. Izo modoka tukuvuga ari 5 ushaka guhitamo imwe ikunogeye. Ubwo twahereye kuzo duteka izishobora kuba zihendutse, tuzamuka tujya kuzihenze. Ubwo rero tukwibutsa yuko ubwo ari ushaka guhitamo Toyota Yaris,
Toyota Carina E, Toyota Carina E, Toyota Versys, Toyota Altis, Toyota Corolla Altis na Toyota Corolla Hatchback. Wakoze cyane kuba wadukurikirana muri iki kiganiro. Ubutaha tuzakugezaho n'ibindi bitandukanye kujyana n'amamodoka. Uramutse ukeneye kugura imodoka, ushobora gusura urubuga rwa kigalf.co.rw. ushobora kubonamo imodoka zitandukanye n'izo twavuze muri iyi video. Ikindi, ushobora no kunyandikira kuri telefone yanjye ya 083 515 900, ndetse niba waba ufite imodoka ugurisha, twagufasha kuyigurisha kandi byihuse. Wakoze cyane kandi turakwifuriza kugira icyumweru cyiza. Bye bye.